Ngiqinisile ngithi amakhosikazi ngelinye ilanga ayobuzwa kuyomele aphendule kulento ayenzayo. Indoda ithi isebenza ithenga izinto emzini wayo kodwa itshelo ukuthi lezitsha lezi nalawa makomisha ku display wathintwa. Ayothintwa mzukwane kuze izivakashi esispecial. Hayi kwafika umfundisi uzobona kuphuma lezitsha namakomishi angathintwa kuphakelwe umfundisi enzelwe itiya kulamakomishi anokusho angathintwa nanoma ngangibani lapha ekhaya. Ngisho indoda ingabuya ijabule njani emsebenzini kuyosebenzela umndeni wayo ithola unkosikazi abhaka amakuku ifike nje ithathe elilodwa abeke esitsheni ukuthi aphole lawo makhekhe lawo. Hayi uzathi nje yathethela iwana kuthi hayi ungenzani uwathintelani amakhekhe kamfundisi. Hawu njani emzini wami? Hayi ngibhakela umfundisi lana uthe uyeza ngelanga lokuthi kufike umfundisi kuyovukwa ekseni akline nalapha angavamisile ukuthi asule khona idasti uyothi afika umfundisi umuntu uyobazibona phansi. Uzozwa umfundisi ubizwa ngobaba, hlala phasi baba. Ubaba angathanda ikhofi noma itiya kodwa le ndoda esebenza nzima yalapha ekhaya. Hayi umama ngabe unemoto abuye emsebenzini umuzwa epiti sohluleka ukungivulela ibizwa ngegama lesebenzayo la ekhaya. Ngelinye ilanga kuyobuzwa wonke amakhosikazi ukuthi niyenzelani lento. Uthole noma ubaba athathe ilifu noma akasebenzi mhlawumbe sothatha umhlala phasi akasitholi isikhathi nonkosikazi. NgoLwesibili iBible studies, ngoLwesine ilanga lomthandazo wabomama, ngeSonto uye esontweni inkonzo yawonke. Indoda seyibathe hawu ngoba ngabomsomluko nje siboke nje sithi nje khamba sathi walk siye hayi ngeke wena ngilungisa into engizayigcoka kusasa ku Bible studies. Ayo ku Bible studies ngeLwesibili, ngeLesithathu uayinela uLwesine uprepare uLwesine nelentaza uyidla lapha akaye kubomama bomthandazo. Hayi uya kuloyo mthandazo ngeLesine, ngeLesihlanu nangomgcibelo kulungiselelwa isonto vele isikhathi sobaba asisekho.